Indonesia. Lagi. Hai. Mana dia? Iya. Ya. This is goodness. Hah? Wow. That's it. Sini. Oh, mau becek. Pisang hijau kek. Open it. See you in heaven. Nah, ini. Oh, ini dia. The prize. Oh. Basic. Mau apanya? What do you choose? Biar orang banyak ya. Nah, create your own. Oh, ini. Jadi thanks. Iya, ya pemirsa. Lumayan ya harganya. Open it, open it. Oke, cakes. Nggak ada namanya nih. Oke. Ini perlengkapan perang untuk makan fondue. Oke. Iya, ada. Wah, did you see that? Look at that. Wow, the smoke. Let's try. Open it. Why? Yeah. Let me. And fruit and ice cream and cocolan. Okay, almond. This is for ice cream. This is vanilla. vanilla ya. Vanilla biasa aja. And then okay. Oh, Vietnam di Indonesia Haagen-Dazsnya mati. Nanya? Tanya mie. Ayo silakan. Apel, coba apel dengan coklat.
Ya. Ups. Nah, ini bilang pisang coklat. Pisang coklat almond. Browninya. Coklat. Beri-berian. Oh, yang mana? Coba raspberry mungkin, mangga, tadi vanilla atau ini apa? Ini green tea, ini anggur kali ya, atau blueberry, blueberry, ini coklat, strawberry, ini. Rasa apa itu? Coba saya sebelah sini. Apa lagi? Iya. Pomegranate nih. Bukan. Something like coklat. Coklat itu apa ya? Ini. Favorit. Strawberry with coklat. Bukan. Ini Gutem coklat ditambah coklat cair, sangat-sangat coklat, nyoklat dingin. Coklat buah, coklat. Oke, habis. Bye. Wah, sepertinya dia masih mau kan, pemirsa ya. Dia mengorek-ngorek sisa coklat yang telah mengeras. Pesan saja lagi ya Mbak.